সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ যাতে অনাগত দিনবোৰ সকলোৰে সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক। मैं अनुपम बात कर रहा हूँ। सबको मेरी तरफ से भोगाली बिहू का आंतरिक शुभकामनाएं हैं। इस बार मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा फैमिली और मेरा फैमिली को बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी घर में नहीं हूँ। अभी मैं कुछ मेरा जीवन का जो लक्ष्य है ना उसके लिए मैं थोड़ा बाहर आया, इसलिए मैं घर में नहीं था। सबको मैं मिस कर रहा हूँ लेकिन क्या करूँ भाई, मेरा हालत यही है क्योंकि मैं अभी काम के सिलसिले में बाहर हूँ, हैदराबाद में हूँ अभी मेरे साथ और मेरा दोस्त है क्योंकि वो लोग भी घर को आज मिस करते हैं। विशेषকৈ আজি এই পবিত্ৰ কি ক'ম, বহুত বেয়া লাগিছে ন, ঘৰলৈ মনত পৰিছে। কি ক'ম, মাঘৰ বিহু যিটো আমাৰ পৰম্পৰাগত মাঘৰ বিহু, তো সেইটো বিহুতে আজি আমি ঘৰ যাব পৰা নাই, বাহিৰত আছোঁ। ঘৰলৈ মনত পৰিছে, গাঁৱলৈ মনত পৰিছে, বহুতো মনত পৰিছে, উপায়তো নাই ন। আহিছোঁ বেছিদিন হোৱা নাই, হ'লেও বিশেষকৈ মোৰ বন্ধুকেইজন তেওঁলোকো নাই, সিহঁতৰ নাম ল'ব লাগিব আজি। পলাশ নাই, ৰতন নাই, বিৰোচন নাই, ভাস্কৰ নাই আৰু মনটোতো ঘৰত আছে। চ' মনত পৰিছে, উপায়তো নাই ন। চ' সকলোৰে দিনবিলাক ভাল হওক, ভালকৈ থকা ঘৰত তাৰ কামনা কৰিছোঁ। লগতে মাঘ বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, যাতে অনাগত দিনবোৰ সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক, তাৰ কামনাৰে ধন্যবাদ।